Biyag ti tao. Anyat man panunutan, Tina, my friend? Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita, irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend. Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley ija department tayo? Ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulad tagun daway ama amwanda ti aramidan dahi Madam Shirley? Sapay la kumaatakas ta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison ti naturay, iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutan, Tina. Manon adaras nga isursuro kay tirumbang nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley? Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. Sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga sursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, yun nga, Rod. Nanggagwa amin nagitim bagbaganakan kaitay. Sapay la kuma at maamiris nanto asan anasaya at dahi nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga aramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mat ngamin nga dadagiti tawa akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag ar-aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanayong nga ibagbagak, friend. Addan to aldaw dagiti kasken kuana. Saan na may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di Addan to latta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ta ti raramidam iti katrabahwam? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok laang dahi atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat kada kwada. Anta kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidak no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti sursuro. Anya? No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidak, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. Unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag kulaeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kati HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutan, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, Nasuro ko na makatawon nga agpapa ay dito'y akumpanya. Ang aging gaita kat irregular pa ila, Kinapudno na, ma-regular kumamutan ni Tina. Ti urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head EJ department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam ti imbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend? When friend, ni Ma'am Shirley maggayam ti parikot. No apay, asaan ka ma-regular? Bye-bye amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Ha? Apay ngay? Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay! Wow! Sana all! Amom, friend, dahito kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko.
Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy. Ako rang nalag pa rin to mga tapno maregularak laang. Barang may santo nga aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti manu atawan. Sakbay ang maregularak. Pasensya kayon ma'am nga magpakada akon. Ni, apay nga Tina. Ada ka din sa bali apang gadam. Awan ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasaya at no kasta. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti opportunity nga agur-uray kan ka. Agyamanak ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen ma'am. Apay kit di na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka nun, ma'am? Kinapudno na. Nagpakadagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali a pagtrabahuan na. Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na ka ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Agam ayos lang, nga uray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing nga trabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka diti pakada ni Tina kan ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak mo, ma'am. Ngam isumat nga minti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y ang nagpakada kanila? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanya. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing pa'y mat ni Tina. Kasayaatan dayjay na panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress. Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress ak man iti panagsasaunay dyan, Ma'am Shirley. Ha? Kaapay? Ay, nonya tinararamid na ni Tina idi. Isumit at aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga yan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman di tao iti na may ana. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumot. Awan ti agbayag nga agtrabaho ditoy nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam dayja a babae. Napay manayin. Anya manon tinaramid mo, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Pinagsasawa ka. Maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo kan kuwana iti kaduan. Gamita, araramidang manan, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No, ti panagkunam, kat panangisuro na itang araramidam, nagbidot ka. Anya? Panangibabain day tayo ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabain ng ti kakadwam. Saan na ti bagim ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kabden. Di mo ammo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matanigi trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta mo tan medyo ahead to department yo? Kat isulata nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti kabarbaro akakadwami. Ara-aramidan na metlang tikas iti inararamid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga rutirik na. Iso nga awan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, un kayam! Bunan lang matan ti urayan kat agturpos kanton, friend. Wan nga rod, friend.
Kasla kaano lang, idag kakadwa tayo, iti trabaho tayo. Ay, wen nga rod. Ay, naswerte ka kit di Gaputa, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen ajay, kina-irregular mo idi agkatrabahuan tayo. Ag-resign mo't gaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? One Aldrin. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito, boy. Diyan nga trabaho. Kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hired dan to Ay na, sapay la ko man, tanasing peto ti agbalin nga HR tayo Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya day ta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, uwan ma'am, pudno day ta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasing-singpet pa'y ti agbalin to nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di mat, ma'am. Awanan ti makaapak iti kinasingpet mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyaman hak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oo, si Kamit Gayam, Tina. Kumusta? Ay, kastoy, nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo ti panagadal mo? Nakaturpos akon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan ak para kan ka. You did it. Agyaman ako nay, ma'am. Awon Gayam. Hiring dan sa ita-ijay kumpanya ang nagtrabaho am idi. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, Ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamok ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akaba alam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan monto, no bilang, no dikat HR. Oh. Ay, mas daw tumat siguro, Ngam, ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tapno makadanon ta dagos ijayan ni manager. Ay, ano nga rod, sigurado, hire on the spot ka. Si kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dahi ka. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani Tina itam ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, diya ka mo, maamuan ng tulatan, Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. When nga rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon na diya, Ma'am Shirley, no makita na ni Tina. Padaanan tayo Sigurado amas daw na dyan. Sapala ko ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas ti sigod nga araramitan na. Agbain matan, nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley? apay nga adda ka dito. Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubli at, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayaten ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo at ipanagrosrosok mo niya. Angam, awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Oh, jak ngamin ammo da ita.
Unaklakit din no imay laeng. Tapno ag-apply manen iti sigud at trabaho na iti. Saan, ma'am? Kat itatamo yun, saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ito. Saan tayon amay may sa iti department? Ma'am Tina, Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. pasensya ka kuman iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga aldaw. Ijak nga minamo asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro ang mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho aklang dito nga irregular. Manon atawan ti naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapu iti ugali yo, ma'am. Kat kas HR iti kumpanya, kat napanagnagakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo, ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pagbabain nyo kadakwada, ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Iso pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagundaway. Ha? Uwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarit. Agbalbaliwak. Promise. No siyak, okay lang. Saan na ka narigat akasarsarita? Ngam dagiti padata nga empleyado tagrek-reklamo. Iso kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimatangak iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats, Ma'am. Congrats. Para iti anya, Aldrin. Congrats at nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kundi bidot ko. Gusto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak ta inikandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Surwan tay kumatag sisinakit, sanket ngagpipin na sakit. Ala papagayam di tamanan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat Diyos dagngina ititunggal maysa. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige. Itaray ka ni hospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sabat kabalanan na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpinta sa maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, apay akasla saan ka naragsak, bakit?
Agragsak ka kide. Tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Jakabsat mo ti pampanunutak. Sigurado. Adu manante sa udayjay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbagana. Baybay aman ni Manang Trini. Awawatin talatan. Gagangay siguro itinabakitan na balasang Uwan matkit di Ipagpagapo ka niya mga asawak, Alan. Apay nga da ka manan, Alan? Wa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yung nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng. No maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado na singput to dagit anak yung. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot la dagos. Amangan no minor de edad da pay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo. No kastan to taramid da. Saan mo't kumaa, Manang? Kat, apay amom nga raw no pumod no timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda asi ti Diyos, Manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani. Kababain ka nagiti bagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan nabali, Manang? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang. Mano ti utangan. Sangaribo laeng, Manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytan tumang namin ti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat nakautang ka kanima na ang trine ang lakay. Uwin ba kay? Sigurado nga pinagsasawa na kamanan naman ng trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin pinalabas ko latan nagiti imbagana. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Manang. Agsermon pa nga mo na. Sana kanto ikan iti bulbulodo makwarta. Padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo ka nagiti anak ta. Kaya't ka nga rod mat nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da ka dagiti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asi katirumbang amang taripato kadakwada. Uwan mat kahit di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak dya maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod dayta. Kin kasapulan sapay ti kwarta iti dayta. Kung namat dya maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min dya maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt dya anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing kan napintas bakay. Dua ta nga imalaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak na ng kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dayta nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo latan ti sweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko. Tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo iti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo kat ipapanan ti sweldo kon? Da kayo kat ibibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasaya nagtungpal kay iti kayat ka, Trinay.
Agron dagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Patasang may kanida. Tasinaan ka. Di na kumamot but-but nga iti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raon. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para matlaking ka dagit ibagbaga. Iso din ka na. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa'y tipanggada. Ay, sige nga, Rod. Makaamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pa siya? Intalag shopping. Saan tangad pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit na dagas. O sige. Sikati makaamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong ka ni manang treneng, Alan? Nobyo na kanumay. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron. Nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan. Di pa nagro-ropa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam di kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla adalas lastog na. Nag-amamuan di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni manang treneng. Nga uray inaunang seka. Nang runakat ko na mga sabual iti iwas da nga nobyo na. Wen bakit? Kasaritak to. Treneng. Dahito iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito alote. Saan arangkis? Patan? Wan. Saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to. Langaro na kit igid ti kalsada. Ken nalakapay ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya? Wan. Mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan ta dahi to alote. Honey. O sige, sikati makaamaw. Ngam, kasapulan ti down payment, honey. Mano kano aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam naman no. Alaan da kano mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso kano te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawata namat kay diti kasasaad tayo. Nagpipintas kun naglalaing namin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadita. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Wen bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildohan, training. Awan, masapul mo ka di manan ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak tumanan dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayan, tanodan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak mo. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay na, kaslagas sawatan. Anya pala ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matan, Jimmy. Manang Awan trinik. kwartak! Adagas gastusak! Adabay bayadak alote! Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tadabasik pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak kami nagiti talo kakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kit adamot cash ana pangabakan da.
Iso Ay, nga, imbes nga agparamag kayo, idulin nyo kit di. Di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang. ha? Agpraktikal kayo man, di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di. Tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon. Talaga anayat ti Diyos, bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. On nga rod lakay, ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod, bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngam nagbidot iti dayta na ibagana. Agad adal da pailaan. Ngam matultulungan datan. Anyan tulangan nga, inton makatrabaho dan. Ay, uwan nga rod Ngam, ikararagta nga sa paila ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay. Kansaan ta ko mga agi mula iti sakit tinakam kanima ng training. Taasaan nga nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Uwin, bakit? Nasa oklaang mutkidi Ngam, awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaamu. Aglunak. Saan pa nalpas tulhulugan talo te? Manupay ayat ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin ay. 80,000 la ka nun. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isang agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga ron, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga ron. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakil ti atap ko. Amang ano hinuldap da, katin salvage dan di asawak. Mapukpukaw? Wino, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksin ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao. Manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Abay ko mga ramidan na tikas ta kanya kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan, manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana? Anya day jay, balasang ko. Sa dino ka dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan, saan may nga mo day tataaw? Anya, sige nga ron, agyaman nak nana, mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kay iskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Nga minalilaw naklagayam. Isu tinapnapan na namin na sweldo ko. Lino ko naklagayan. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudan nan. Amangan ki di pa inusan apod nung ada hinulugan na adagaa, manang. Amangan no kunkunan na lang da jay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? May bayamon, manang. Saan na bali? Adda kami dito Kan adda dagiti kakaanakam. Saan da ka abaybayan iti panagbakit mo, manang. Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Kendagiti kakaanakam. Umayda ka kano pasyaren, manang. Ay, ala, sumrag kayo. Ne, apay kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan matgaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon.
Kat idi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadwak dito balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpiman. Umay kaagnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional na gito'y kakaanak ka, manang. Napintasin ti panggudanda ita. Anya, ay kat nasayaat naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami intun bigat iji bagyo. Dahil tatimay sa agagaramikin ka, manang. Umay da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwin manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Pagluganan tayo ngay. At ginatang nagiti kakaanak ang alugan, manang. Naimbaglakan o paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pagawanan dak kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagak iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain akon ay. Ay na, lipato mo day tamanang. Tanabayagan ang napakawanda ka. Sakbay nga gisawang tayo iti balikas, amirisan tayo pa'y iti maminribo, taamang ano day tanto timangidagal kada tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Hello, at manan ti pagayam yo amang kabkablao kada kay tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal may sangawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay i-drama ita, saan naapod no anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ki ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaldine Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, ki ni Ma'am Nida Niveras dita Hong Kong. Kaslimanti ko na ni Kabsat Agnes. Dear manang biyanang, dahil kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi kabambanwagak paylaang. Marigrigat kami laang, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako mi aprutas kan natang. Andan ni tabangsal nga agururay. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tabangan kayo pa, isa kayo mapanagisursor. Amang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga raw. Sapay la ko mga rod, tadaras kayo makaipaibos, itila ko yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una ba kayo? Narigati sa na mga armusar. Nagruna kayo na dagsenti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao?
Apay mang namnama ka bumaknang tayo pa. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga amo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na nga ron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no, makakalit iti balitok. Aywan anya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamuluan tayo. Adaga ni Madam Magda. Mala, mga dakidin. Adayaw mapasamak ti pampanunutan ba? Aginanata pa ti waiting shed, Mylin. Nabannog akon. Awan nga ro, uray siyak. Ay, aganos ata saan tayo umut anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana et. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga ado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo alako yu ka ni Mailen, anak. Wananang, kasi ti apo, nakapaibus kami mat. Kahit agisursur kayo man ang inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga rod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay, at mulmula kami anak ka o. Sige nga rod, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya iti balay tayo iti Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yo dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yo. Un nga raw diyo. Na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat akanin nyo. Oo diyo. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunog dito'y. Sika di makaambo ka na kiti negosyo tayo. Uy, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at yukit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan. Ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo na nagikat ti sigod a caretaker tayo ijay. Uwan nga rod, papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw. Tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosag. O sige, papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agaman ak iyo. Ay, sabay ko mga raw, tamarelaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga dito. Manipod na tayo di mamayo, sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay, kahit ada kayo dayta, papa. Si kamot timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga grik-reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si Kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino ay ti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapanta ka ruda.
ginanataman nandito yung waiting shed sa taituloy tiya gisursor. Friend, Ha? didak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Ngag paiso. Simangpat siguro ti akin kuko ay tiday ta balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Umayan dito Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka day, dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangag amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? What? Anya ka day, tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka day nga alag ti cellphone number mo? Tanaw may busana kiti abasto anateng ket agpaituludakan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anamamumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may apagistambayan. Kun paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin ko ay tidakkel abalay anak. Sungbata maon. Ang mga no iso ti mangilungaw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayon day jay ngam urayan Basta ag naagdak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Apay ka di nga inawis nak dito balay yo, sir. George, kunamon kanyag ta inaklon nakmaten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasaganak ang mga ikalay sa akin ka. Basta tidak gawatik lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan na. Ket siya kaon ti makaamu iti amin na kasapulan niyo. Uraysan ka nga gisursur iti natmateng. Wen George. Day talagayam. Saan ka siguro ang narigat a pagsirbyan? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlaeng ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyag, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalintaon nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka. Umanugot kami maten Ay, saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri balay kayo. Ija kayo ngagnan. Malidayana kog may sa akijay. May baga ko niti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot net. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada asigaswek. Ito nagsubliak ko dito. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak to dito'y Pilipinas. Ay, katwan sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin apadagsin kada kayaw?
Uray da kami ti paralinis iti balay mao. Agyaman ak launay do kasta, nanay. Imakar kayo mat gayaman gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas. Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur iti natang, amom ti sasawang Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpailang iti natang. Ah? Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Ganun uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipato mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylen. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkidi Ay, may mayat latamit ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungarod anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan ba't ananagsin ti trabaho dito? Awato niyo kumaray to ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo day toy. Mapana ko ni Jahawain tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, kat agyaman na ka, George. Ay, urayan mi nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anateng. At dangaminin umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, nukasta. Saan nyo na kayat ti umay makitang dan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitang dan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, kukuha ba kahit? Ay, balto-balto mo tabagin, bitakot yun akama. Nag-post-call nga mendikotsun na lakay. Uray agtumba-tumbak dito ikit sa anak amasaktan. Italang gamin ang makakutso na kitikastaw. Nag-post-call ka naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin ba kahit kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Ada ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay, urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa'y mat itabakit. Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Taure ipakita tanton tito na nga ugali da. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababak nang. Hanay. Ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y ang maawagan nun?
Ay, awan pagdanagam anak. Taado pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray man no abulan asaan asumangpad. Wen ang makapadanag mo't. Imposible adinak man lawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Ada na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga tadayta? Ay na, ni George Samet ng dayta. Lugan ng Samet dayta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Baro may tagwapaw. wan nga rod. Asino nga tadayta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang pimusayan ni Papa. Ha? Apay, anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingitak man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ilako yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibagang agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na na. Ang da kami ti adaan karbangan iti dahi ti balay. Gata ngay saan pa yung nagkasar na papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan nana. Ana, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nandayta. Naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayo. Magsibakla iti gargaret nan Baklayan mo ta nakasako abadom. Tabaklayan mo tanyag nistibado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa nakaban ni ikas anak ni George Dentiri daw. Urayan nan sa terorwar tayo. Apay nga kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga papanawan na tayo. Saan nagkasarda Agnes ken George? Iso nga awan karbangan na bakit. Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Ay, pakawanan na kumano nagbalinak pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayan ni George, isong agsubliak manan ang marigregat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko, akad-kadwak nga agisursor-sor. Ay, agyaman tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan nga kat sikat ti best friend, kumanipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo itisan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rod iti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagitimat dadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapuan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tanginay ditong galmaysa.